بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Demikian salam doa aray sa pamangasila amuin simusugpat kato taniyo hawakto ini insyaallah subhanahu wa ta'ala ha programa sing kita niyo tiap-tiap magdatong in waktu biasin waktu ini insyaallah ta'ala. Menjadi waktu niya langta dayang mga wasiya simpamo nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna-muna na pa mga kasahabatan niya, mahuli pakataan sin umat niya, lamod na kita rito hadto katan. Ang buok dayang mga hadis amuin daran na to ini pagkarungukan sumagawa in hadis iban sin Quran sibo dain timbangan niya amuin subay sadya siya daran pagbalik-balikan labi-labi na kita ini baing lupahon atawa panglupa sarta magkasa na subay daran impagpatumtum kan nasambil wajib sin Allah Ta'ala katuin pagpun tiap-tiap ang kapito makaminsan ha masjid amunain adlaw Jumaat supaya maawon impagpatumtum piya tumtumi sarta in mahal ka deng hakatan amuy in waktu rihil kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala manjari subay na to yadto tilusahon marayaw karna na matarang kato taniyo bang nato di ayaran in waktu rihil kato taniyo na makanam kita sing kalukian. Jari in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam daran ini paghutba si mga maghutba masjid damikyan pagpatumtum da isa ba mga haun-haun na lugal amin aun doon lang ta waktu sin siyo-siyo na magpasampay. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igtanim khamsan qabla khamsin hayataka qabla mautik sihhataka qabla saqamik firaghaka qabla syughlik syababaka qabla haramik ghinaka qabla faqrik. Unin pagyanon igtanim minal ghanima tatabanan atawa dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala ini give away sin Tuhan Rabbul Alamin dirihilan niya na isiyo-siyoin tumayma ka niya magkasandangan siya isiyo hindi tumayma na malugi na hadya. So 5 lang niya perkala ipaagaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo hari parumatong kaniya in 5 isab. At niya aun siya lawan. In 5 ini aun lawan niya tiap-tiap hambuk ding ha 5 na sabot. Una mo na siyabot doon ha ini hayataka qabla mautik. Kabuhi mo. Pag ano doon ha ini bukon kabuhi sa waktu sin kabuhi. Inhipagaw ka to in waktu. Hawaktu kita buhi. Agawn tain ini waktu yadto pakayon doon hamaksud piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala atawa maksud pagpapanjari kato sin Tuhan na Rabbul Alamin. Unin maksud niya hangkat kita piya panjari. Ha? Li'abudu
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Way maksud do ayin sin Allah subhanahu wa ta'ala magpapanjariha jin ibansin manusia bot malengkan magtagipon. Amad to inhi paagaw kato. Hawaktu kita dihilan sin Allah ta'ala kabuhi. Agaw tayin waktu ito. Naman jari-jari kamu halaw man sin lokal pag iibadatan. In waktu yan dihil kato. Adapun nain kamu na yung mga tao masannang. Kamu nain, manusia, amuin, langta, nagdarasin, gusi, sin, kabuhi hadlaw akhirat. Bang niyo mapakay. Unang pag-anong gusi? Ha? Treasure, long simbahan sa Anggalis. Ha? Magti-treasure yan, majagjag na yung buda paglungkaran, magkawa sinuno. Singgusi, sa ahon wakturi na magpakabaak. Wala nila kay ingatan niya, babaw singgumi. Di ka kunahan kaliun. Kay inggusi umbol hambo, kamo na yung pag-ibadat. Inamal katan, subay mahinang ibadat. Na, bang mo piyasarin ninyaon, kimawas ka madto pa amin gusi, wala mo pinsan kaya kitaan, sampayin kay manan, mangayo patawang hajin, supaya, amin mga wayroon niya. Wayroon scanner niya. Ha? Yung mga milikad, taka-scanner. Kaya ingatan nila, mangunin alam si lupa. Nainway scanner. Ha? Mamakay hajin. Bihan. Sabab na sila in makaingat bihan, bang hauno. Sabing sila manjari, hauno lokal. Sabab dahil mga jin, amoy daraakon sin Nabi Allah Sulaiman, aon, amoy daakon niya maglurop dito halagi tungan silaud. Ha? Yakuso na fil bahar. Lumurop, magtupabuli ang sindakat dito. Magkawa singkatan, amin kauugan. Papakayon si manusia diha. Lauman sing gumiin. Aun doon, yari hagin lupaan. Ito. Nabuko ni maksud ta, magdaya. Magdaya sin pagdaya, amuin, kakitaan si mata. Bukon. Sa suway siya amin matayma simpanganal. Gusi di hikawutang halam sindaghal. Laysal ghina kathratul arad. Bukon yung pagyanon dayahan, pagdaya, matao din Panyap kalbot niya. Yaunin bulawan, yaunin pilak, yaunin katang kapanyapan. Bukon dayahan ito. Walakin nal ghina, ghinan nafs. Indayahan na mo hindi. Mamarahi kay mo mataod matiyo, alhamdulillah. Kulang, alhamdulillah. Nalami na bang mataod? Diyan. Na ingkabuhi ito, apason mo hari pamabutin, kamatay, kabang bugto nain, napasta, way na. Way na. Di na ka makakanapsin, amal mo. Nugto, idha mata ibnu Adam, inqata'a amalu. Mugto na inamal niya. Way na makasugpat ka niya. Nahari paro matong ito, akaon mo in waktu sing kabuhi ito. Ipag amal. Sahhataka qabla sakamik. Kalasig. Hari paro matong in kalamma. Bangkaw malasig, bukon mo hipaglasig-lasig, kalasig mo. Pakayon hipaglasig-lasig, habaw-baw sing gumini. Kaya tanong rin maglasig-lasig. Ha? Mag-happy-happy lang niya. Bukon na mo ito, ipagdihilan kay mo sing kasay mo. Bukon na mo ito. Amuin kasay, hipag-ibadat. Suway kita mataw kasi doon na yan. Hawak to kita Labi-labi na yung sambahayang. Wayron excuse long simbasa ang galis. Why? Damay ta. Bang mo marahi tindog. Suway mo rahi lingkod.
Bang muri marahi lingkod, subay murahi kulang. Bang muri marami san nagkukulang, aw nakamaapan kay mo. Bukuning kamaapan di na kau sumambahayang. Subay ra kau sumambahayang, misan way air, time maundasin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang way na makaiban kay mo, mag-air kay mo, sindion na kau nagkukulang, tayo maundasin Allah ta'ala inuno mo, ibadat mo. Sabab di man jari tinggalan. Amuanin piagbinsin, Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sala, 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 wa ma malakat aymanukum. Sambahayang, sambahayang, sambahayang. Siyo, sambil sinhalawman mo katan, subay mo sila, paakaron, magsambahayang. Na, doon nuhan maagaw, hawak tukaw, malasig. Wa firagaka qabla syugulik. Hawak tukaw, pirak, mahayang, way hinang-hinang. So, paggaway hinang-hinang, subay mahipaghinang, hindi hilkay mo, in farak. Kabla syugulik, hari pa kaw masasaw. Subay mo mausal yan to, mapakay. Nauno-uno nain, mahinang mo. Habang mayan, bangkaw himinang, lillahi ta'ala. Uno-uno hinang lillahi ta'ala, aun bayad niya. Ha? Mahinang siya katan ibadat. So, uno mo, kabuhi mo, in kalasig mo, in kahayang mo, bang mumausal katan lillahi ta'ala, bistahon kayo mo katan ibadat. Imana na yung kabuhi mo katantan, alaw man singgumi, kignot kahibal mo katan, mahinang mo katan, ibadat, hati niya, madawhat mo na maksud, yung papanjarihan kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, mag-ibadat, harap ka niya. Na, ikaupat, syababaka, qabla haramik. Syabab, kayong tanong yung syabab? Ha? Bagong bata. Maana niya makulasog yung pamaranan. Yaon kanuing kusog imbasag. Nasubay in kusog ini di mapinda sambil kau lumaas. Batamuan doon han makawa yung pagkausog si manusia. Bukun yung pagkausog kami di ukon timbakon. Bukun. Yung pagkausog doon hamin kusog mo himinang simbiyang piyangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So, masikaw syabab. Ha? Misandain buhok, biya nakamo ista'ala ras. Syaiba. Bang masih makusog da imbaran mag-ibadat. Syabab. Biya. Sabab yaon pain, kusog. Katan. Biya. Magtagna kunuin. Ha? Syababa. Ang kaumumul na kapatan tahun. Yan. Di maana niya, sampai papangannal mo. Kuan na kau. Ha? Rashid na lang sin bahasa Arab. Sangput na. Diha. Aw niyan, mahaba yung pikilan sa bukon wang sangputin mga pikilan kaibanan bihan. Magpakausal pa sin, waktu hikalugpas sin, pag-ibadat niya. Mausal pa pabuko na mo. Bihan. So kawakong bata, subay siya mapakay, hari parumatong haramik. Kunin mana sin haram. Kalian. Ito nyo rin lian. Ha? Inlian, amin, magbing na siya pakain. Ila ardalil umur. Magbing na siya pakabata. Taumaas, aturon mo bihan. Puti na yung buhok. Sa inakal niya, bata-bata. Dumatong niya to. Kato. Amura hindi datungan hayad tuin. Aun pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala.
di lian in bariman di. Di. Sabmayta. Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if. In makusog in pag-iman niya, di siya maglian. Yan. Namatawad saan naglilian. Ang kay ba nang bata pa. 3 tahon lian na. Mahita. Sabab iusal in waktu liupas kataan hawak tusin, timagna na in kalasig sim pamaranan niya. Iusal pa bukon amo. Iusal pa amin hikalupas sing kataan waktu niya. Yan. Nakamu, Masya Allah. Inkignot kahibal niyo bang niyo kataan hinangon karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon sadya kamo imangayo pa Allah ta'ala kaniya kaampunan sambil singkatan lawayan niyo. Ano man sing gumiini. Kada biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambok sahaba miyadto kaniya na ngayo. Ya Allah, hindui ako. Ya Rasulullah, hindui ako. Unoy na kiniya. Ngan ini sahaba itu Qabisa. Ya Qabisa, ma mararta bihajarin wala syajarin wala madarin illa astaghfirullahu lak. Di kau wairong kalabayan mo bato, kahoy, sagbot. Uno na. Imbukon mangayo kay mo kaampunan. Hakabtangan niya hajamiyad to para Rasul sallallahu alaihi wasallam, alimni. Ya Rasulullah, hindui ako. Nain kamu yari kam halaw sinuno. Halaw mansin, nag-uuno ka mo sin ilmo. Nag-iingat sin ilmo. Nabangin yan katantan, inang karna sin Allah subhanahu wa ta'ala, yan in tawfiq sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Bukon sa jayad to, wa innal malaika la tada'u ajnihatiha ridan lima yasna. Yung mga malaikat, hiuno nila, hibaba, impik-pik nila. Mga riya kaniyo. Pagrida nila, sinihinang niyo. Tsaka mo yan. Nalabi sila, mangayo, kahampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon sa jayad to. Hatal hitan, fijaw filma. Tenda nyo rin hitan. Ista da kula, halaw. Tatan. Nabukon siya, bangyanan na indakula, ranin sibi-sibi. Sampay sing galunggong pagkaununta. Ayaw galunggong, halawd. Tahay, tiya tahay na, minyaon na nag-alop na, kauliuluto na, mangayo pa ang kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Oh! Bukon yan ko. Sa bahambuk, waktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nag-aalop ibang mga sahabat niya si pagkaon. Uno'y nagisin Rasul? Asami'tu ma sami'tu. Diungog niulong, diungog kulong si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno'y nagisin mga sahabat? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah ta'ala rin makaingay rin sindaak niya. Yarilong ning kakaon, ya alupta. Nagtatasbih pa Allah subhanahu wa ta'ala. Luto na. Nagtatasbih. Pasal yan yung barakat. Diaraniyo. Kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Isu-isu manghalga hakalam sin Allah ta'ala biya murasin piya hialgaan in zat niya. Asubon ta kamo. Bang niyo halgaan in kaptangan niya maaniyo. Uning pangatod kaniyo.
Ha? Biya kamuhan, longsin mga mag-uuno. Ha? Hina niyo. Dumaak ka niyo. To, oy ina. Di mamarahi oy ina, mad tumagtoy dumakan. Uno ina, unoy ka kuna. Amo, tim magsasambag, simpartawakan. Diha. Pagka, oy ina. Tapos siya onda ko naghinang sininang mo. Tumawag na isabto. Oy na. Oy katan. Nakasambag ka. Why? Nabi ada si magbabang. Salatu khairum minan naum. Sambagon mo na si sambagbang. Nasambag mo na. Why? Suwayra ka madto. Mayta. Hayya ala salah. Hayya ala al-falah. Nah. Hal ataytum lis-salah? La. Ano, lima tong kamo maun, sinsambayang, miyaon. Ataw ito ra kamo naghali-hali abay. Gaman, aon pa imiyan lang niya. Kadabta, wang imiyan nain, muadzin, as-salatu khairum minan naum. Ano inagin niya? Kadabta, wa kad jarrabna hada, innaman naumu khairum minas salah. Kaya sulayan na mo na lang niya. Lakad jarrabna hada. Innaman naumu khairum minas salah. Naon hindi matukan nila. Mga Palestinian. Nabulaw na sila noong dunya. Kung na sila hula nila. Mayta. Bara nila mag-story ka mo, mga kabakayan na mo. Along ni Imyan nain, muadzin, fil masjid, as-salatu khairum minan naum, ang katunin oreng hauan ng paimyan. Kadabta. Lakad jarrabna hada. Innaman naumu khairum minas salah. Kata mo. May nagdaak ha muadzin, papagtawakon, isiyo. Allah. Nah. Napagawos di mahalkaan. Ito. Wakinaka qabla fakrik. Pagdaya mo. Pakayon mo. In waktu sim pagdaya mo. Hari pakaw. Maguno. Mamiskin. Fakir. Imana niya usalain alta mo. Yan. Usalain alta mo ipag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin alta yan kay mo yan, piyangandol sin Allah subhanahu wa ta'ala kay mo, bukunda kay mo yan. Way san alta tari habaw sing kumini. Way kato. Kapatot hadjendihil kato sin Allah ta'ala mamakay kaniya. Sabmayta, ingkatan piya panjarin niya halaw man sin gumi, musakkar lil insi wal jin. Papakayon sin manusia iwan jin. Pagkatanaman nila. Sa bukunda kanila. Kuno mahinang kato, bang mo pakayon hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangaon labi-labi ring halta mo, puas simpiyag uno mo, piyakay mo, hipa mahagi mo. Impia mahagi mo, amuanting kay mo. Impia kay mo, pabaran mo, bukon na kay mo. Bukon na kay mo masi. Sambil singkiaon mo, bukon na kay mo. Aon na tagda puro kain. Kaya rito mo to, galawang baran mo yan. Gumawa da. Bukon ka. Na, minum ko tuwig. Doon na, tumutugabaran mo rin. Gumawa. Mig. Kakaon na mura. Gumawa da. Ba't bang siya rin gumawa? May nang problema na kula. Bukon? Na. Saka mo? Suing yan, ipag-uno sadya. Ipag-ipat sadya simpamaranta. Gumawa sadya sin suko niya. In barantayaon. Nang niya maka na, hibugit niya na.
Biada sinikaw, kumaon kaw, kumakaw, bangkaw makaka na makahampit na, way na, hibugit mo ra. Dihanda katan. Naunim makapin. Way makapin, hawawaw sing gumi. Sampay kita. Kulluman, alayha, fan. Bukon pa, namin pagkaunon. Bukon. Malanyap ing katan. Wayabqa wajhu rabbik dil jalali wal ikram. Siya ray makapin isa-isa niya. Malanyap ing katan. Sampay pamalay ka, to'y makapin. Matay katan. Yan. Katan, simpya panjarin niya. Wayabqa al-khaliq wahda. Makapin na mo rin nagpapanjari, isa-isa niya. Makhluk katan, mahinang pan. Malanyap. Na. In waktu, amunay mahal ka deng hakatan, mahal ka hamano siya. Amo iniin, subay mo ipatun marayaw. Usalon marayaw, pakayon marayaw. Biarin yung pagpakay, hihinduan kita. Hihinduan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Singkatan hinang, magibadat hihinduan kau, tiutudluan kau katanin waktu biha ini. Sampai sin waktu tatay maunin ibadat mo, bibaitan kau sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unuin waktu tuod, tatay maun. Bang kau magsambayang. Ha? Ano tuod? Sallu bil-lail wan nasu niyam. Bang matug na yung taukatan, bati na kau. Mag-one-on-one kau iban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ngamutin waktu. Santa tiugila pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, imma sulusul lail wa imma sudusul lail. Ha? Sulusul lail, 1/3. Last third of the night. Atawa 1/6 of the night. Ikaunom kabahagi. Amunin waktu sahur. Waktu sahur. Kanalong si Nabi Allah Yaqub alayhis salam, ang mga kaanakan niya, sa astaghfiru lakum rabbi. Pangayuan tara kamu kaampunan patuhan ko Rabbul Alamin. May tatoy miyan siya. Bukon magtuy-tuy, pangayuan ta kamu bihawang kaampunan. Bukon, sa astaghfiru lakum rabbi. Unin pagyanon, dito ha waktu sahur. Yan. Yan, mataod. Ini pagbisaran na to darot susungon, insyaAllah ta'ala, bang abutan pa sinong multa. Mataod mga akhta, bukon sadya akhta al-musallin, akhta us-saimin, was-saimat. Mataod. Magsahur, isang ambok, isang dua. Bukon waktu sahur. Yuto hilain waktu sahur. Daka mo. Ubos bagon, magjaga, impagjagahan bukon, pag-ibadat. Bihan. Ang pagkakitaan na mo, nakaunad to, in pag-uno nila, bang Ramadan na, magdomino, magtakad sin waktu. Na. Nabata bago biya kaniyo yan, bukon, in pagjagahan nila, uno, Ramadan Cup. Ngatan niyo ra. Amag tilo sin kwambya. Patudyun patuda bulan Ramadan. Bulan ni pag-ibadat. Way patarawi. Ha? Way mataod wayron mahinang nila. Dito sila naglalami-lami katan. Gaman inya dupyang langan. Piyagpaaniban kato.
فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. Kansang na kamo pag-uyong paghakak, pagkatawa. Tiyo-tiyo dasan paghakak niyo yan. Adlaw akhirat, maghahakak diha dunya, magkarukkaan na dyan magtangis sa adlaw akhirat. Baliskat. Na mo yan. Na ini, indeng mga wasiyah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hayaran na to in waktu na to. Halgaan na to in waktu na to. Amuray nimpuunan na to sa lago-lago. Ha? Kanamang yung kahatihan to din pag in suratul As. Yan, saan doon katan? Wal asri innal insana lafi khusr. Katan si manusia. Wala biyayta doon. Ha? Wal asri inna ba'dal insan. Ha? Sa innal insana lafi khusr. Katan. Kanna subay sadya kita amuyin yaon impag patumtumpya tumtumi. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. La yakfi bil iman. Di mamarahi pag-iman sadya. Mataod nagpaparat siya pa Allah Ta'ala, pamalaikat, pakitab, pakatansa, nagpaparat siya sa bajin. Si makatabang kanila. Kamanin kay banan na, hihinang pawi mga pipinting haway nila. Ha? Makatabang kuno kanila. Na, mana niya, piya paghambukin tauhid, di ban sirik. Salam simbay niya. Saka mo? Illa alladhina amanu wa amilus salihat suway'un amal salih. Subay dayaon in pag-amal, paamuhon in pag-amal. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Wa amilus salihat, matawad nag-amal salih sari tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Mga un kasunugan, imakauna tumabang pa, bukon pa Muslim. Bukon Muslim. Magtabang magto. Impagtabang nila, magkapaidan kanila. La. Pasal sing kakupur. Inya to, amal salih. Sumagawa hawakto in sila, nag-amal hayad to, bukon sila bariman, laysa bi'amali salih wa innama amalu talih. Talih opposite sin salih. Ditay maun. Nauno rain kahinapusan niya. Amo na yung pagyanon sin mga mupassirin sirrul ayah. Rahasya sin ayat yan to kay napusan. Ang kanabang ko magbasa pagtalo sa paruhulan. Yan to haulihan. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subay aun tawasay bil haqq wa tawasay bis sabr. Naunin kasabar. Bagas na to na napangadji. Magsabar ka ho piyang daakan, magsabar ka ha piyang langan, magsabar ka ha kadar sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mo na-apply na yan, in pag-iman mo tumutug. Nabang di, kariya sa lisim pag-iman, yazid wa yankus, yati wa yadhab. Ha? Pagsurong ka sim pag-iman, aun waktu mig. Labi-labi naman kau makahinang dosa, migdeng kayo, may pag-iman. La yaktulul qatil hina yaktul wa huwa mu'min. Di makapamuno, intaw mahamuno, hawak to siya namuno, ang pag-iman niya. Wala doon. La yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Di makapanakaw, insukarul, hawak to niya nanakaw ang pag-iman niya. Wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Di makapanggina yung manggigina, hawak to siya ng gina ang pag-iman niya. Wala doon. Namang siya iamutan, hawak to bihad to. Hawak siya mutang.
Aina huwa? Aina huwa? Ila aina huwa? Harap niya ng pagkain. Satu. So in iman, yazid wa yankus. Ya'ti wa yadhab. Masuway ikaw, daran hadya, nag-uno kaniya. Ha? Nag-iipat kaniya. Biya dasan sinang pagpangaji niyo yan. Quran, in Quran, bang mabukundaran biya basta, yadhab. Ha? But Rasul sallallahu alaihi wasallam in Quran kal ibil al muwakkala. In Quran biya kuno unta maadlah. Bang mabukan daran siya sulot-sulot, siya sapu-sapu, biya bakay-bakay. Unin maksud dito, bakit ko magbakay-bakay sa daran mo biya basa. Supaya rin mo kalupahan. Ha? Nabihad to. So katansin ilmu bihad to ra. Murah-murahan insyaAllah ta'ala ang ating katutuan si pengajian ta supaya sa waktu balik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.